Ngunting masang ka. Dunia Youth Town Hall Flow Program mang thei ding uma ki pa ko mi sama ma zinga ti chun dunia khanglai te ka velam le ka changlama ki chute ho zo si lahun man phatak mayu holim khom thei dinga lahung khom na hung pek zia kun ama sa pen penin la chungon ki pak thu ka hun gen a chun ka hun welcome na in ka khut hung za king ka khanglai te ading a hin bangol ma bana ham phatna imu thei tak lo te mu thei ding din dingam ti hi I thupi pen hung hi ding a he I labilu ala do unlang I candidate pu elem Khaute ki patahin bangza te mungai thading he zeding a chu ki sing sa lungthim thanom taka lahung hi lamelu a hoi thei ka sa thanop le ka sa thale le piu ka sa a hi ye ka chun nangok ki pata kinep na len pi nei ka hi je kun nangok to holim dinga mabana ipan lak ding dan le ikal son ding dan kha nangun lehun bol dan dong zui zelu khati ha kichi thading a hi zekin an2 ding alangai thatu ding midang audience tam tak tele hima ye ka chun tu ni a nango to hitegola I maban kal son na dinga pangkhom thei dinga hun leipe ko hi alung dam ka sama ma zinga hi tile ka hungen masa a he tu ni a 58 Churachandpur Assembly Constituency candidate bangza hema oma hilezati hola ka chun tu ni hin pu elem Khaute ama hi aha laizo si Manipur government ading na ala sema law and order ale en kol a hutugola chu thing tang mi te hoi ila ki son pi ma mau a he tu hin gam adinga a retire tak nunga hung ki sakit ding gam sim hoi ding le igam tung ding thakit ding abik taka khanglai te adinga bangola khanglai te dop sang dinga hemti panlang nop na to zigola hi hung ki sa a hi zekin ki pak omisa ama chungin le ki pak thu iwak gen a he thutam tak gen talawin ama horim na he ngai nom hi zekin tuhin ama hun hung peding hi ken ama hai introduction le hun bol pung katin aman a manifesto hung gen main ama le ama self introduction hung ki bolin tin azo phat le abo zo phat le a manifesto hung lut suk ngalin tin ti chunu I hun pan himai ding I hiu tu in za pu candidate pu elem Khaute a hun ipi a he introduction program mang ti mo ki pa host mo le chuin le ka tu siana eba jam no kai ko te chuin le eba tu biana kai le 1985 comment Indian Police Service ka joina capacity chom le posting chom kala sap nongen promotion te SP panga DIG te DIG pang IG pang additional DG pang DGP kaya 1985 batch hijeng lang le ka service period sung he 36 years lam tunga he ka service ka join by jeken John 2016 January 1st nin DGP Manipur in Charles Kala John voluntary retirement he 10th December 2021 comment Kala mi pite na sepding mi gente mai thai chaga adinga na community service kasebu jeken election 2022 adinga dinga mi pina sem dinga hung ki pedok kahi inri thimam athu silai kha mei thai fara hai an no le thangpui ngai eiram pa se em ku hi ing tinam ke ya an thokin ham that na ei mu thei dim chulei chun Churachandpur mi pui hai in kayan thoka ka tho thei a sun chu ing tinam thang ka hung lak ding ti a ama hi ramle nam ta denga a hungin pek sok na a hungin pek dok na thu a hung sil ani le tu hin ama in thok bok hin tun a manifesto hi pakhat khatin hung silati a chu zo pha le maban hinga fe pe ding ani
ipu candidate puakkhiat manifesto tu hin ngai thakna nei hitin aman bang tup bang ngim a hi em bang zika zikol hili Churachandpur adinga candidate khata hungpang hi em ti hi ama ki pata ngai thakna nei tai tiule tuni youth kianga chuto enthatu te zosi head dingen ki ka manifesto hi ka hunggen lang uta ama sa penin future political vision ye adinga hen autonomous district council tulai taka thailo pen hi revive building hi poimo kasapena local administration adinga local governance adinga ADC hi apoimo a grassroots level administration the development adingen igam le namadingen igam adingen jegachon autonomous district council hi damami piten lungsiat na to leisot kai thayoi le ye hi kin thei pena ken step laka autonomous district council revive nading election theina ding le ye body he fully functional a hi theina dingin pan manhung la di ka hi ti hi ama sa penen kagyan lang uta abanen suspension of operations kiti hi KNO le UPF no ya hin group C 25 wal iumo yete hi 2008 apanga suspension of operation August 22nd ni panga ground rules New Delhi assign India government state government le itaka su group stay hi sign ale kibol panahi tu chanahin ground rules hi kumcheng phelen ala kiriniwa achang le thathum dan achang le thaguk dan dana wai khonunga khan ye regular taken renewal kibola political dialogue theina dinga khan le interlocutor hi appointment ala kipe interlocutor khan le phabep khat kha ye dialogue hi ala pana ala chia thajela tu hin le hitigola hen ground rules hi renew kibol jela himale final political solution ai lowele ye agreement ti hi tu chana hen theinai po jiana dinga hen elect ki bola hi le mi pite do sakna ka chan thei le ye suspension of operations te political dialogue hi achai na khat imi pite doi le tup fulfill theina dinga panmun la ka je mutually agreed political solution khat angum theina ding hen panmun hala kala di kahi ti he ka manifesto le ka pansa ka he chun nge bana chun I think tang mi te ho constitutional rights enjoyable Indian constitution noya rights su igam thu itan lang ai loele thil dang thu hitan lang constitutional rights in ho hi je protection na ding he hun zo se le phat zo se hi hang san taka thingta mi te interest hi protect na pangjing di ka hi ti hi ka manifesto ale ka pansa ka hi ye bana chun Churachandpur hi well connected ahi ngaya yena dinga hen youth 10 school kainawa interior villages gentak lo even lam kasung yenga hin le inter village road tam tak hi interlocality roads ti ho hi a condition hoi po chapang high school kai college kai te ilei kai eveng kai te hen hak sana tam tak itoko ami pi naw tang banin le lechon I lighting hotel a hoi po we ka he solar lighting kiti ho illumination ti ho he jo le poi mo ka sa lam PCM ban le inter village road ho siam ding connectivity hoi ta ka siam phat ding ti he ka tu khada he clean and regular water supply
to every household jehile tuinek lampang hi hak sama mawo ye tuinek lampang hi le banghem tu chana hugadam inayo kumsom li lamwalta jehi aiwanga tuinek i bang hadu kitchen utung thailo kiti hi banghem a problem hi serious problem hi umin ka gela jehi head doa bangola siam phata mi pite adinga tui ne hi hoi taka every household I pick thina ding ti hi panmun lak ding ti hi katup khada hi ye bana chun wifi spots ki ti tulai hen internet lovin smartphone lovin youth te abiken ganta lo mejok nasan ai loele rickshaw puller nasan auto driver nasan ai loele daily wages earners ho ai loele laborer ho nasan wifi ki manga je poi mo tak zata yega chun public adinga hin wifi hotspots kiti hi public places khan khatten ai kul le poi mo dung zui le isem do zung dung zuyen je hi install ki bol han lang hilati hi mi pite abi ka yute adingin poi mo ka sa e chu free in a light hen lang hele government in run bol han lang free the in a light han lang hele je hi khang thak te adingen lekha simnalam le hointen ai loele communication adingen le hointen a phalama imatele jepen hi chate naute adingen phachoma mading kaging cha ebana chun e public transport facilities kiti ho he tu auto rickshaw te ai loele taxi inayam jo hi ahi maya je chu nasataka sem phat angaya igam hi alien thimta chun bailam taka singa ki kal ye ki kal yang bang hi gamla lo chi yang the lamka le pha ki kal yang bang hele ai lo lamka panga mun chom direction a emergency thil beb le lo thil dang daily activities adinga public transport system hi inei hoyonga ya ye chu two existing public transport rickshaw auto rickshaw ti ho ai lo le taxi service inei dan umte ho hi philovin public transport bang hi systematic thing kinai the lang Churachampur district bus services ti ho bang hi kinai the lang hele yo hi mi pite adin phachoma madingai ajek chu 2 kilometer thumli ki kalahin auto khat ilaka le sum tam pi beya haksaten ka auto manding ai pewen hospital ka china ding ti ho ailo le kakile na ding ti ho problem e tam ta hi aki heseka yega chun jehi public adinga economic transportation poimo ma hin sum tom cha se na public tam taka benefit theina dingen jehi public transport facilities e isiemu ngai ka sa chun convenient lamka kiti ye no ye hin public grievance cell ti hi nei ngaya lamka mi pite jo se particularly youth ho adingin le he public grievance cell kiti hi inei wa poimo he complaints o ipek na dingo ihak sa na teo ipek na dingo ye bana chun feedback teo mo lak theina dingen je hi set up bol ka uta yak san naw mi pi hak san na abana chun hiti gol zongen administration ki bolan lang hiti golen igamu hi ki administer ki bol lang alo le mi pi te problem hi ki sufelan lang ti ho ye complaint feedback na ding han poi mo kasa ye bana chun ration ki ti ho widow scheme old age pension disability scheme housing scheme farmer benefits ki ti ho ji ho khen khat tam ta hi government en mi hak sate adinga scheme akisiam sa ho he jo hi a scheme ba umjeng le iwa ngai to lowa iwa bojui pi angaya public leader ding in MLA khaten ji ho hi mi pi te adinga ahun la phat dung zuya vai ge loke amudi do lu kha imu sak theina kha apoi mo ma yenga jo hi poi mo ka sa ye bana chun homeless alcoholics ai lo le drug abusers so street yang te ho adingen le care chuto rehabilitation centers yo hi apoi mo a ye bana chun
medical response 24/7 ambulance service ti hi Churachandpur district ading poimo kasa ye ambulance service hi emergency huna suna jana 24 hours by 7 ye kha poimo taloi mi pi te adingen kutilo jan khangvel mi pi hak sanna bang emergency accident hitan lang emergency medical situation phate le phailam hong di te khan gari mu zo ngai puwa hak sanna tam tak atok se ko chun ambulance e jan khangele bang hunele jingkal thaile ye ineyo mi pite adinga hospital imphal lama rush bol theina ding je poimo kasa je le ke manifesto khada panga he chon district hospital lamka ye pen hi medical facilities ahoi theina ding CT scan te MRI banchon ICU na asepdan chuto thil chom te ho equip men hoi tak te hi hospital adingin apoima zo hi panmon lak hoi kasa ye bana chon gama bazara van man ti ho hi hoi tak suenga ya dukan khat zokha khaten a price ki banglowa ailo le black marketing ti hong ki bol mi pi khoilo ten je kha wakicho aman le gun lowa hiti gol ki bolo kha mi pi interest asukha consumer club ki ti hoi ki nei then lang hele je hin yo problem oile sufel theding king cha I town hin CCTV camera so hi market te le traffic points en ine yangaya CCTV camera ne lehen security khong phanting gu cha la cha ti hole zo kha CCTV camera le zo kha taponten drug abuse ai lo le dang ho open a hung ki bolo khale taponten je jo central monitoring room hung ki nei din hoita hung ki monitor thei de hin ten ye bana chun youth safety women safety le mepi generally mepi te safety khale hin hung take care ding he chun crime ho talele ye kha police te ading ale detection khong by the hinten ye ding khan apoi mo khom mai je hi town wa adingen poi mo kasa market sets nupi te adinga ye vendor ho hi different local tu nu te bazar inei bang he ye hi dimle da ta chu nu te bazar lele amaya nu te pepmen ho mo en le no thil nom heloi chu nu te bazar kinai khat ai wanga nu te pepmen eti wa nu te tima ki teng jeng e kha wan ki jok achut na diu le lo e he lampi chenao footpath hona san nu ten me jok na amatu ti khu hak sata ka he hygienic lei po zo ile yet sui ngai ka sa e ga chon nu te bazar ti gol tai bang he mun chomin town sungen apoi mo dung zuin kinai then lang hele nu te interest nu pi te hak san na interest me jok te ho megen thei te ho ye economy ahi bang chung chang hen phachom dingen ki tho pi dingen ka king cha lamka sungi thieng tho taka maintain ibolunga hi ajek chu lamka town hi ni khat hi smart town concept hi inei nga hi ye smart town concept inei na dinga chun building len tak nayin ai loele van hoi tak asun jok yeng len le I town I dukan mayo garbage anen ho total dimin leng jeng lang ekha banghada diarrhea ho bang pot the epidemic ho leng pot the chugim nam seta khan dukan tin in mai tinen garbage ho kha jeng lang le kha smart town smart city ngui thei lo dingai chu ye ga chun ji hi lamka town hi evon drainage system hi hoi taka I nei ongaya ye bana chun public toilets kiti hoile poimo mona isagwa poimo public convenience na dinga khan montin pocket chum ine ungai ye kha hoi taka maintainable ungai hoi taka hygienic taka maintain angaya tu ka gyang gola chun garbage pile up hiang ding anen ho kha ki bok loi te kha I thang jang jonga lampi panga dukan mai jeng ho kha ye kha smart town to concept to hung ki class dingai hung ki to lo di jegin digam khan to na le
hong su sian tin idam theina le hong su khan tin ye ka chon solid waste treatment plant ti hi apoi mo tak zate ye solid waste treatment plant ki ti hi public health adinga poimo I town image na ding le smart town ye adinga le poimo ta ijegen je hi poimo kasa ye chon lam kasung hi education hub a inei thei a poimo Churachampur lamka town he ye na dinga chon government school phabep khat tam tak a hoi tak tak ne danga umte ho kha ai jo kha private school en overshadow jo ta government school hi hoi taka I revive nga ye chu a building improve angaya a facilities classroom a computer de installable ngaya wifi te installable ngaya ye bana chon teacher kha commitment kha ensureable ngaya teacher te kha quality education ai pek thene de kan teacher kha hoi taka kha attendance ka yat suya ngaya ye ban chu a degree ho khale hoi taka yat sure ngaya teaching a pek dan ho khale hoi taka penam ti ho hi ye kha ensureable ngai government authorities ten government authorities te be lovin ken ka yan ut chuile mi pin le student fraternity le group in le yo hi yet suya ngaya ye kha wen lang town hin paguk pasagi ting back government school umsa ho hi anai to mo hi revive ki bolen lang hian lang private institution to competition bol the lang le ichate ading achun student chu private ki sol ta loading ai chu government school kha option hung ide chu ye phal khala nu le paten hak sataka sum private school e sen na te kha mantom cha equal level of education ai lo quality ki banga kha education pek thai dinga he ti hoi le ka gen uta ye bana chun public building je public building ye na chu library le thai ding reading room le thai ding multi-purpose hall le ma thai ding free wifi thai na ding student on library amat thai ding education hub center amat thai ding coaching center le ailo le guidance na ding le material lang na ding le research ading le mat thai ding preparation na ding exam preparation adi beblowa exam chom competitive exam ale amat thai diu khat multi purpose center khat apoi moi wifi free thai na ding public library khat angaya e chun restaurant le koi thei ten e restaurant a chun le canteen aham restaurant ham le hi thein tin ye na chun bangkim kha e amenities o kha umen lang le youth te adinga ye kha hub hong idinga chu educational hub kha dong idinga chu ye kha poi mo je hub khan le u te le online classes course chom engineering ai tan lang ai lo le civil aviation ai tan lang ai lo le adang technical education ai tan lang ai lo le even career guidance ading ye kha mat theive kai je hap theina ding khan expert ho to ki thowa igela plan I bola je kha je ho set up theina ding chumi pi to ki thowa panmun la ka ye kha state fund imu lo le delhi la mai dela center government la mai dela hitigol youth te adinga thil poi mo hi siam do theina ding pan lak ding ti ka manifesto panga he ye bana chon coaching center ho career guidance skill development technical and soft skills counseling center ti ho theina ding ale public private partnership ho le eta boldo go ding ti ho le katuk khata he ye bana chon Manipur University in yo university ta khune ne yo Churachampur mi pite chu ME wa MA sil ding ai le bahara mem hostel mem khat ai ngai ta chu haksat na tai chu apolama to ki bang thoi chu ilame che ding ai le da kal thum be aluti ti thu bo chi le de ta khole sim pha le bahara la mem ai lo le hostel la mem mi thoi chu expenses ka ye ga chun south campus Manipur University south campus Churachampur ikoi theyo ai le phachom lo dem ewa dinga le khasim tu te adinga higher learning adinga ti ye le katuk khata he khatweya Union Minister of State for Education External Affairs ahunga khan le ka speech na khan le kagena Bethany School ye function na khan le kagena ye ban chon ama kenge khan le ken take up ka bole Manipur University South Campus Churachampur ipu do na dingo leimu pi dingai ti hole kalagian kha
เนี่ยบานะจุนLamka town hi Lamka heritage le culture hi celebrate i bol nga hi ken ka tu pen chu broadly unity peace le development hi che piding kala tu pa hi tu le ka main theme chu ki pum khan na ki lung to na le ki tok tak le peaceful tak communal harmony ne ya development hi che piding ti ka tu pe na hi jena dinga chon local communities chom to ikithowo Churachandpur hin nasataka culture lam shukhato tourism ading le shukhato yelam hi hoitaka ibol pio intercultural intercommunity festival ti hoi ineyo tunle sangai festival khu ineyo khola Hornbill festival ineyo jo khu eunle Churachandpur hin cultural celebration ineyo high level mizo se state pompia mi pantheina ding apolam ting in le tourist or le attract theina ding khat hi Churachandpur hi celebrate I bolo le yes Churachandpur spirit ki pum khat na u naw na mizo se to ki to ta theina di pen kha culture khai promote le festival promote dances promote bolo le je kha je Churachandpur spirit kha ye heritage kha ye kha maintain thei ding le promote thei di ti ka uta chun Churachandpur hi tourist hub hi the nga ya tourist center I bol na ding a chun hitigol festival culture through kha hitigol hi mi kha iko attract I bol polam te ho mainland te be lo foreign lam na sana I track ai le Churachandpur hi loktak kebul lam jaw khel hi mi in tourist spot agya lo is southern bangara area hi je ka chun ji ading a chun Churachandpur hi hoitaka tourism center hub dinga I promote ngai ka sa ye bana chun Churachandpur hi investment opportunities market avenues ti ho local entrepreneurs ho ading a hen I bol ngaya economy hi sukhat angaya chun startup scheme ki ti ho yo hi abi ka young entrepreneurs te adingen startup scheme hoile ye hi hoitaka isu hadu poimo ka sa food park ki ho tiang agro foods locally available ti ho jo tiang na sanile promote building ti hi kalung thema umai ti tunin ka gyan uta ye chon tu na te khinan diulam ka area kon PT sports complex ne yo ye kho hoita ka I develop oile example ho chapangte adinga young talents ho promote theina ding complex e bolo example ka ti hi tun Churachandpur public ground ba bangko turf ground in ball theilano chapangte ho adinga phachom talo dingai tiwai ka gyanuta chun public private venture sport academies ti ole ne ya sport academies chum in training center hole in ya sport lampangai khan to na dingu youth te adinga atalenu kha sports lamale issue hat pe ko ngaya I ball pe ko ngaya chun sports association to bodies chum te to le ye kha kimat to na ke ha to na le shu hat angaya jena dinga chun le khasim be ble hilowa sports lamale talent in na dung ju yo kha capabilities le I talent te hoi promote I semo le youth te kha future hum dinga chu ye kha ka gyan uta ye chang chu brief taka kawak gyan ut chu yan lang Iri team how to patu shil ka iri team mo a manifesto kom ka ekota HL singa kaka thalai hai ta dinga I ham thatna ding thil tam taka tiro khatakan thokhan thang elak dinga ni tikha beisei de win lo nga kin la mo la he themui mo le I candidate pun a manifesto honggen na la ka kha khang thakte a dinga bangsa them ham phatna ding thil a honggena je kha maban hona wang phat taka ahung lo tinai le sete ho kha sem dinga ki man sao ma hi ti kha I hetu poimo ka sa hi ti chun I holim na amabana dan le question R I patna masang dewa chun tu hin commercial break minute ngavel wang mangitin zo phat le I program sunsom ki thitiu ale commercial break izota tu hin I program amaban sunsom ki hitinu I program item abana kha
question R interaction hon ahi zekin audience tekha ala kigingon lang tua candidate puin aman a manifesto bangzat he mahungen ta zete hola ka kipat ahilo hilele zete holo youth te ading khan bang ham phatna a theidem hung ting hitale tibang dot nop la neyo hile ala kiging chetin latino nang kibla ma kipat ha question hung raise up dingin hung peding kahi chule candidate puin aman ahi thei bang kha don hona hung peding ahi ti kha iki hen masasak ahi naki khan ei candidate pun a manifesto I manizat kha hung shil ta hi a manifesto thang lo ma thalai hai ta dinga athading annole ei ham thatna ding thil a uman lekom indon theyani ti kha I audience hai kola ka hung shil lok ni sin la tun question R panta hi tinu dana manifesto honggen na ki patakha dot nop nei ko hemi kha awe iu mahile khut lungset takin hong tung te mule ki pa ka ome ahile tuhin la dot nop chu hundongin latin zo phale candidate puin lungtun takin ahung don honge ikinema amale ready sana la dingin ibak gen lok ahi le hungdong ta le Coming to Stephen Khaute, I want to be an entrepreneur and I want to employ youth in the service sector. How can we create platform and opportunity to take employment? The question to service sector. Entrepreneur kahi uthan. Chu Bangola abana kache thatai diam latiham. Zia ding achun government concerned department policy ye kha edonga intin je policy le program noidung je chu a scope dung je chu ye ingai to ngai intin entrepreneur khat hina ding achun ama sapenen nangle hoi taka lucky et tu bangai lucky organize ho yangaya jiana ding achun bangaham nang la bol theding ama sapena government na ki depend jeng nai lo khan baham la bol theding ti khatuna tekhinan service sector ma uti titan example dingen private security agency sector bangin service la provide uta nang entrepreneur khat la hi uta je entrepreneur la hi una chon ama sapena nang le dichu I bangham a rules regulation ti kha la het do ma sangai tun Delhi ailole Karnataka alole Bombay Maharashtra ti state chuma private security act kiti hoba oma Manipur le recently government Manipurin adopt akibola Manipur private security act ti hoka e kha alakibola a rule ho frame alakibola keile IG intelligence kai lai khan ken le state government ading a rules ka frame draft kala bola Zina ihan na ding achun nang ye private security ho provide la bol utele bank security ade bang ailo le medical facility hospital wela bang private security la provide uta mi ho sate in ade bang ailo le any private security adinga service la pe utele la bol di chu ama sapena nang apanga readiness angai je readiness la bol theina je a rule kha ba omem license la ngai hem license la di tan la form khoi la lak ding a form khoi la lak ding yo pha chu la khoi a form la fill up la submit ding a requirement o khale donga ya ye bana chun district administration and state home department and refer ball into state home department and decision government and land teno nang a criteria o kha fulfill la bol poem je ki pek ma chun a fee la pek ngainten a fee require amount la pek jo phate le la
criminal background antecedents kong ki anin ten ye ho chuto khoi tak muna la bol ding hem amun la na yam ai loile nang hitigola mi train ball theidel hem la capacity bang hem tio kha parameter zo hong ki ending ai jo chung ke zo phate le fulfill la bole le license hong ki peding ai chu ye license hong ki pe jo phate le nang man a requirement dung chu Bengal uniform la mat ding hem ai lo le Bengal arms la mat ding hem equipment permissible equipment tio license gun hem ai lo le permissible item ho kha jo kha hung ki pe jo kha fulfill bol ngai ding ai ate khen nan jiana ding a chunang khale ready le nga startup ye startup thing kha startup ye khala nei masak ngai chu ye pha chu le government apanga ye startup ma dinga ken hit goal karan uthen I have my farm, I have my place, I have my own setup la ti pha le government na ye la dela license la mu jo pha le nang startup khat la ki pat the chu ye startup la ki pat the pha le government khan ye kha concerned authorities kha lekha pelu la ten akithopina don la ten ye pha chu le government khan a startup la hi na ding kha encouragement ki pe le loan le ki pe the chu ai le ye loan la ka chu component kha grant le the chu je kha government en kha poi moi sakai le kha startup kha hung bol the le chu tun ke bang MLA ei shooting tawin lang la doi sak naw chang thei talang ye startup khai chu ken ka manifesto ka gen kha ye startup pe ken encourage bol na ding kha nang on kha hung koilo di kai chu nang on effort kha ai lo nang ma hina be hung koilo di kai chu ken mohpuakna kalak pi di lai chu la license le kong del pi di chu ken kami ka sa ai lo le ka authority ka influence mang chang ka ten officer ro kyong gen ping ka ti deserving entrepreneur he loan pi ti uti kha government ken humu pi di kai chu minister concern ke nga je kha ye ka chu startup ka ken ka manifesto kha poimo ka sa example ka gyan ai ye chu clear mai na khutian lang la startup la bol theina dinga chu nangma on effort hung lo dingai a local MLA khan ye startup la bol theina ding la ye tam tak procedure la jui theina dinga chu ke khan nau kha all out kha youth te alo entrepreneur kha kangai poimoi ti ka manifesto ka ji je kha ke man responsibility ulang katin ye startup ho khong keresen katin startup conclave le ki nei inten adang hole area field chum kha encourage ki volunteer je kha government apang benefit la mu theina diu le startup successful taka la bol theina diu kha pan monung lak pi di kai ti tunin ka gyan lang utai ki pha ko me dei ti le dot nop nei adang iu mu ki pha ko me ki pau ma zeu gol hun pha ka musikin ama spenin ki pau thu ka gen a ke hung dot nop pe na hele pu zaum LM Khaute nang ma hi Churachandpur constituency a candidate munum tak la hina hin youth lamaten hita hen lang hina chom chomaten mi challang khat la hina hin youth lamte ho hin munum hong ki samama a khoti hi le youth hung kai hitale chin youth ti ading a hin bang bol piek la masap bang la bol piek masak go penem ti hi keng dot nop hi youth te hi kangai poimo ken ajek chu banghemiti le kele one time a youth kale he nango doi nango aspiration state nango la doi le nangon la tupteo le akula poimo te hi keima le youth ka hilaya kha kala tok thawai student ka hilaya lekha kala simlaya education line ta han lang ai loile sporting activities ai ta han lang ai loile literary field ta han lang ai loile cultural field ta han lang ai loile performing arts lam ta lang even painting ta youth te kha potentiality hi tam ta lo he
i potential hi youth khat chu civil service a member khat le the all India service a le youth khat chu aspirant hi le atupa competent le member khat nge the chu Indian Forest Service foreign service officer le the Indian administrative service le the Indian police service officer le the ai lo le center service chom le youth kha alung luta le kha simhata atupna kha molso ane le hi thei chu yegol ma chu youth khatte chu miyo se chu civil service a youth chu bahiding ale ki koi thei po youth khen khatte chu atale no bangem tile la sak thiam mo ye la sak thiam te o kha jo khale align o kha develop e bol pe ngai chu ai lo youth khen khatte chu painting a thiam mo ye painting thiam te chu le world renowned painter leng thei chu nationally renowned painter leng thei chu zio ading khale encourage bol ngai youth khen khatte chu acting ale amina thangela ai lo le drama le men thangela e chu he youth khen khatte chu writing ale literary feel ale poetry ole zik thayo yo kha youth te potential le abol thayi unlimited e chu ye bab chu le lo youth khen khatte he lekha sim na bam bab le lo sporting activities mo games and sports ate hinan football ai lo le badminton ai lo le lawn tennis ai lo le table tennis archery ti le KJDU member ke archery ka ke symbol ya le tep te o serial number le 5 pai ka serial number 5 kamin LM Khaute hen ka JDU party he chu to archery thalchang target kap na dinga mo tu ye manifesto ka target jo si thalchang ai kap di wai chu je kai ten youth te bol thei tam ta loi chu ye te youth te adinga banghem la bol thei le te le do tu le chu ken chu just one answer will not do multiple answers poimo kasa je taga youth te poimo na sport football men thang ta ngi thei te youth bangkha i society khan misguide bol jega i society khan eiman i bemti igel na lampanga only one line kha bebe ile gel poimo je khai chate kha discourage atalenu footballer ai lo le player min thang khat a hi di dolo kha a future ro me min thang ma hu di lai kha appreciation kha ai lo le e society khan ye lampang chu ei poi ngai san lo je kha youth te kha talent di kha atung lo tam tak hi research ki bol hen lang ile umai chu ye ga chon youth tapo ki ti hi a development kha ama on skill soft skill itan lang abang yang talale engineering line itan lang alo medicine line tan lang even astronomy feel yang tale astronomer le ki the chu nuclear scientist le ki the chu youth tu youth apang hi foundation ni pating every field ka youth te ka science ki bol the chu ji khai ken poi mo ka sa ye kha free development mo ye free growth kha youth te potential dung ju le interest dung ju yo kha ye growth kha allow i bol ding ai chu ji allow i bol theina ding a chun i mo po now i society mo po now chu ye kha society ngaihdan i approach i opinion ye kha poi mo ta loi chu chun i football ne dang ai pe kai la game se ball le kha sim di ki het lo bangati te lahun mangsak lam ti ho kha yo lai kha umai chu moi le tu la mai ta lo de chu yo kha le kha le sim ding le kha sim lung lu na le lo ten sports la mai lung lu na yo kha I develop ding ai chu je ho development ne chu banghem poi moi ti le dana ka kian ho manifesto kha youth te games and sports lung lu a ding a chun football bang academy ne ngai academy ne scientific taka je kha skill develop ding a chu football pe ding ai le research ball ten hit goal hin football pe te ading a technique ye goal me mo tio kha train skill
ye professional zo pang ha ye academy pang ha train I bole le ineo pang ha ye train hoi taki bole le skill kha hoi tong ki develop thai ding ai chu ye ga chun ken ka ut pen chu le youth te ading hen I talent dung zu yo hen feel zo se hen I potential ho he ye ki suhat hen lang ki sem lang growth ki promote hen lang le kha thiam ut te thiam lang thiam thai te thiam lang employment go mo hen lang sports min thang thai te le min thang wen lang national level player hen lang European soccer valley bache hen lang alo le badminton player min thang hen lang ti ho he ki develop hen lang hi le society hi khan to na hi booking dengai ti ka ya le je chon youth te adinga ken ka gel pen chu le lam ka sunga dinga ale khasim na lama churachanpur education hapa I bol dingo le khasim uten hoi taka feel chom choma le khai sim theina dingo city thupi tak taka paisa nei lo haksa taka inu le pate I sol zo lo le taka he education hub in ayo career guidance ilo le training ilo soft skill training facility online le la ilo le polama le mi tie up in ayo ahongo I taka le run ball the chu coaching center MBBS coaching center ilo engineering coaching center ilo le even air hostess training center ilo le anything mo yekha yo kha I town ai hub in ngai yekha yena dinga chu I local MLA khan vision ne ngaya local MLA vision ne le mi pi te youth te kha ye direction kha puya mi pi to isep khoba youth te to isep khoba ye avenues ilo le je la ma kha panmun ilaka ile youth te adinga kha thil kha khanto na lampi hung ke mano thei dingai chu je khai gel phak loi le youth te bang te khang to diwan ye khai enten le kha simna lam je chu eta tough ground ho poimo lamka hut public ground he ye ta bang tough ground tu chana bang nei thelo ham bang je ga ham ye bang hut tough ground nei le no football pek na ano panom ding football pek na beble helowa activities dang danga ding ale lamka public ground bang ho yo bang ho inei ngaya chun achom chomen indoor stadium bang hi badminton ading table tennis ading ti requirement dung zuin fund hi center government in kidelen lang kimuthayan lang hian lang ki siamala la jute ading in skill ilo talent feel chom sports develop theina ding hoi ki bol zo lang sports academy for various fields of sports games and sports ading kha kinai theyan lang la ji pang ha hoi ta kha youth te train ki bol thei ding chu China gama bangate kum neu cha cha kum nga kum gok vela pangamen e ho talent develop abolo tournament khowel pompi apan pha toile e kha ama o khang ni thei bam pu engai thiam bak o chom khat dana dot na hong pi kha hong ting bang hitale chun khang thak te ading youth te ading bang la bol pik ma sa pen dem ti khain tin wat khat chawa je kha lung se tin leiwa gen pik thei de ken youth te adinga ka bol masak pending chu a hi le youth te adinga amao ka ti golen amao online a khan to na ding au na che to a develop theina ding ye pen policy kha hoi taka eta ye pen kha take up bowling le khasima ulo simte ading le sports lamita le bangkima ye amao au na che to atalen dung jo develop theina ding khan panmun lading kai ti ka gyanu te ki pa ko mama khang thak te twilight ten ham phat na di tam tak iza a mo e candidate puak ki pana wai zaka kha achin nge nge a hi le chingni mo wai zaka kha hong chin nge nge a hi le khang thak te adinga thil tam pi na se mu ta hi chi kha izata ki pa wai ma candidate pu thuril khai lo shit mo thalai hai ta dinga ham that na ding thil tam tak a hong shila le tu hin question are ala uma indona nei nom tu mani question thono minum palan le question there is a growing concern about educated unemployed youth. What support can I get? How can such a leader provide a platform? India he unemployment problem hai he sawa he unemployment problem hai big challenge hai ye problem len pen khat ai echon manipura ding ale unemployment ti he educated unemployment ti he
I problem khatai ti hi I he tangaya tu la question chu relevant ahi ma yenga he ga chun gokken ka gyan chuile education qualification nei ngai kham ong ki holai le grade 4 kham jeng ding ale tu lai chu MLA candidate ki nei ye khai chu problem MA chu selepale gazetted officer post kha compete bola ye kha imudi dola chu mo ai wanga kham problem and employment problem he lekha thiam tam tak te adinga khan a scope om lo je ka he je he personally can le experience tam tak he kamuta je he poi mo ka sama ma jenga ahin la ken ka gyan u chuile education sang tak na ya employment kha government a be pale etaile government khan ye employment opportunities ki job kha mi zada na sing tela ding kha create ball zo lo ding ai chu ye je ka chui ne ka startup appointment ti na kha ye employment traditional employment ti government job employment be ba kha la education qualification ka relate la bole le je kha problem ngai ding ai ye ka chui kan ju te ading alim panga gyan fan out mun chom chomen direction chom chomen ung potun sport ung potun art ung potun performing artist ung hiun ai loile adang dang skill development take up hong bolun government polama tu lai khang thakte tam tak hin government service khel ut talowa ama own business ama own startup feel chom choma computer software te ai loile soft skill tam tak develop bola e kha line chom choma chi e kha ut joy u chu tu lai khang thakte bangjeyam tile you are so talented ye kha inten traditional employment government employee be kha security umidek loi chui kha ye je ga chun MA BS sim theite kha government scope opportunity omaile okay try move in lamu lobo opportunity lowele that's not the end of it ye ga chun dana igyan pen startup bolitiu lekha them khaten startup business neu chakhat ibola tuna tehenan atekhenan example churicham purin ganete ginger ti bang hi ferjol khon ginger festival nasan enei ta mo ai loile pineapple nasan churicham purisiga pineapple festival enei chumo banghem local produce ai loile chili ti hobang ai loile banghat agriculture produce chum bang enei chu zielam pang hai focus le employment platform kha jikhai chu ken ga startup kha employment platform nanga ding opportunity thak kha hungi ding ai ju ga startup encourage ka bolu di ka tina kha jikhai enten jiena ding chu government en ye business startup la nei na den chu government en panmun ilak pek theina den chu local MLA ia leitel ti no hele ken ji ho kha priority ung pe de ka yan employment yelama bingta lu theina talo MLI ye ta khai chokidar post bol ti chu thili thei loi injection la potential pamai ta loi startup in panetu chocolate simetu no ai loile business startup chum boliteno food processing lamaten boliteno ekha midanga apola mateto connect boliteno apola men jokiteno ai loi leng thei teu le te henan pineapple banghi food preserve banghada inele ye banghat preservable theina ding bangho ine yoele mo cold storage bang ine yoele pineapple ho chu short pi le koi thei chula ye khan a chain bangha short pi koi thei le preservable le package le bola tin pineapple ho bangho ine yele ye banghon bol hen ye kha pineapple bang chu Delhi lama pineapple ko nek thei le lawai chu kolgama eya bang hi best pineapple chu jo bang khan startup bulletin example ka ti thing ho bang bulletin je kha lekha them kha tene bola government ki thopina ine hele je khai bole je kha employment heading nang kha employee hilowa you will be the employer la noya na sem ning kha mi asang ajatel na hung nei ding
employer khat hung de entrepreneur khat hung ding lai chu ji jo kai kan poi mo ka sa ye ga chun educated unemployment asanga bangje sang tile government be to employment kha educated han tupna in le je kha aki china I ko ye le asang de ma problem de ma je khai lo in avenue thak hong tiu area thak hong tiu startup bol tiu ti kha kan ka manifesto ka pansang na je khai pa ka ume Mariana la question chu answer pikna chu le lung ki me le thim mo ki pa ka ume le ai le ko to bang don na bol nom yum na la ye okay ki pa ka ume we go a few meters from where we are. We see a lot of drug addicts. How are you going to help them? Itaw ni health sao golen ye drug addiction he problem lien tak oma kum somli lambal he golden triangle Laos, Thai, Myanmar border ye golden triangle area le drug producing area je ka hen drug trafficking he Manipur through he naunga kum somli masanga pangahan Churachampur hile nasatakin affect hai Manipur pumpi hile drug problem hin ei sukha ei je ka chun addiction tu chana hin nalaya government machinery nasatakin fight ale ki bolen keile DGP ka issue khan le huge quantities of drugs ke mana ye be chule loven meyale procedure ki joinu khan meyale tam tak he ki hal tuma destruction le nasata ke bola ye kha je chui yang talale je pen business e aha back set je ka khat tigola drug hi supply chain he jinga je chun tu chana le drug addiction he abe theinai po ye kha society in fight bolding a he je taka unfortunate taka drug addiction ho he amao ho he bang tigola ki thu pi theidem ti he ke geldan chun a hi le tu drug addicts teo pepmena ailo le bazar vela mol pho taka kilom lo taka pepmen chung I muyeng ailo le ti ba wel jeng te ho he society u bepelo government mohpuakna lien tak omiti hi ka genuta le ka chun ken le manifesto na point khara ka pan sakai amao hi khatwei ni ngai khan le drug addiction khat hoi interaction kan ei pia la problem o banghem te ka donga amao na gen chui le lam ka sunga hin care center kan ei po hen kom na diu center le kan ei po hen su na kom na diu jana ka gek na diu le hi aum poi atiwa je kha ei ge no ken le ka ngai khong ma hi amawa dinga care center choto day center theina dingu amao adi bika theina ding we have ball pek ding he kalung tupa kalung gula hiti ka gen uta ye bep chule loven government in sponsor a bola hiti gol care center chu run bolele anek achak hole government lam pang ki thoi pina imu thele nu le paten haksa taka center vela drug rehabilitation center chum paisa man tam tak sanga sanguk thachanga a fee pe ka ikoi te ho kha government run bol na ding center ho itup danin ki bol jo hen lang le mi pi e family affected family khang ki thopi thei dingai ama ole nom sa dingai ye na chun ye facilities pe ka television te bang ikoi pe nga ya ye chun kerom ti ho ailo indoor games neu cha aki entertain na ding ho le koi pe thei chu ye panga kha ama wa ding kha convenience facilities basic facilities ho amenities ho khale I create anga ya na diu koi pe nga ane ka chak diu le hi ti teng kha igel pe gu nga ye chu bang chana bol them ti he panmun ilako I bol pi dingo ye ka tup khadai ti ka gyanote ki pa ka umama la question in lalung atung ne answer kha ki pa ka ome ai le youth te ading le kham thei bol te ading khan ham phatna tam pi tang mai bol dinga akigot na khai hungen to ka ki pa ko mi sawa khat ve I khut I beng oi ki pang nau
kipa ko me dot nom nei adang na lai wo talaw mo ahile a host khat kahina to kitonin kenle candidate pu hi khat question khat chau kawak dong no ma pu candidate nang lahat lai le khathim la lahi ti le ka hewa le khala male sang pilala tunga din mun le sepna to ke sain sang pilala tunga la mel la pom la dongin le ting lahi ti hi mu theino ma a mel le hoi ma le khale thim ma a hi zikin akhang lai huna kha amale activities za chom choma ala ki hel hi ai chu ma activities tam tang mai akha ala pangin tin thil tam pi ala experience ta hi ti he ye ka chun tu khang thak te a ding a hin bangol a hin ho hong mango hen lang bangolin hong lo ting lew ti hi advice e bak pik pik le chun ti kanoma nanga ki pata lala experience sa te ki pat ahem a hi la ole la doi sakna kampau mo khat le ni e bak gen pe kin lang chuti chun je chula gen zo pha ta hi le mi pila ma ki pata appeal mo la bol no pahile e bak bol pik la chun ti hi ka hong dong no ma ye ka chun youth te ading a hin bangolin advice la pe thei dem ma ban hun a hong kal son zel na dingo hin ti he bak gen pik la chun kanom we youth te hi kati golen I talent su chom chom he I ha na te chom chom he pathianin talent e pek hi ming khat ki banglo he ye ama sapenen I talent so hi bangahem ti hi shorts ki boleteno jelam hi ke Khaute ye ken kat talent he yelam hi sports ka theme ke yelam hi ka brain hoye yelam hin ke painting ka theme ai lo le yelam hin ke ka ki pek na hi soft skill ai lo le music painting yo hi le khasim lam achom chom hi inner short ki bol ngai ka saken ama sapene yesu to banghem ilung lut banghem itup banghem life hi uti le short ki bol ngai discovery ele e ki bol ngai apolam ten zia ho hen je ka mo kho ye hunanga di phana ti kha kenchu nangon ye mi ki gen kha alenga wapom ki unga ti nai po athei chana chon listen to your inner conscience ye inner conscience kha ngai thawon lang la talent dung zui le la doi dung zui le la bol thei di dung zui kha ye kha nau le nau discover ki bolun lang je dung zui chun vision khat setun lang ye vision chu ye ka to pa yan je vision chu ye khu ka hi dingai ai lo le la talent chu football team ma la ki hete le player khat min thang ka hi dingai la ti le ye kha vision kha set bowling ka ti la vision ka set lang chapang cha lai pang je vision ka champion lang la tup na la mol so na dinga chon discipline na yin lang la discipline ka maintain lang discipline chu jing kal mata ka thawa zana I mut bai te be philowen la nek la cha ye khale discipline la maintain nga ya habit phalo ho ye kha la ki koi ka nga ya mobile obsession kiti ho yeng WhatsApp obsession kiti yong panale akula hai matcha ahoi be khai matcha dingai ye pangale thil phalo ho pang ai lo le distract bol thei di pang khan ne khat kha ki koi kang on lang la phat chom na be pun ye kha facilities ho mangin la teno je kha pathian dong komen kal son la teno nu le pa insung mi te doi sak na komen support na komen la tup na ha kal son pi char le chuno banghi la tup now achieve lo de level ti hi ka gyanu ta je ga chon ken poi mo ka sak pen chu now hi government officer top ranking hu gi le ka ti ut po ai theilai se hi goven ai thei de te la lung lu na o mai le talent la nei wai le ai lo le la talent o khami talent nei lo ki lo wai la talent o discover la talent dung zu khan vision seton ye na dinga chon discipline nei on lang commitment nei on lang dedication nei on lang ye chon thil pha bolon lang pathian king don on lang e khan kal son le chuno la tup naw mol so de la hiu ti yu te king ka gen u te
kipa kau me ai le audience se mi pi I holim na alangai thate ading ahin bang appeal labol no pa umem maban election ding to kisai ahin tuni hi ka manifesto ai lo le ka vision te gen do na theina it go la youth te maya hun phatak leipik jeken hos nu kengen ke pa thu ka gena eta ka youth te to ngai ta ka hung te ho le question tam ta edong te le hoi ta ka thil gen te ei ngai thak pe te chungen le ke pa thu ka gena chu to viewers ho en tha tu te kengen le ke pa thu ka gena tuni ka hung gen u chui le kei kumsom thum paguk lamwal government IPS officer government na concept na te hi different level ke experience tam tak hi kala nei ta je ke experience pen hi churachampur mi pi te adinga phatchom na ding le meithai chaga ading ebak chulo mi hak sami gen the te ading chuto youth te ading mi pi te ading ileng ke yu adinga ka skill kanei sate experience tam tak kala nei sate o hi mi pi adinga kahung mang cha uta voluntary pension kahung la ka pension mang yen December tarik song pangen tu chunga hi election na hi mi pi lung ser na mi pi te doisak na ka vision yi ka hi te kahung gen do te hi bol dok thei dinga lei ki thopi wo lei tel ting nge wele mi pi te to pang khoma nang to pang khoma e district ko hi ama sapena ki pum khatna unity abana chu peace harmony le development ichi thak pi ding hi katupa ji ho manifesto ka gen ho zo se kha boldo gognei da panmun ha laka ke beble hilowa nangu to ki thobo panmun ila youth area youth de to pan khop dingo ai lo le adang dang khami pi to pan khop dingo ti ho hi ka gele jo hi tam ta hi ka bol do ut ka hung gen ta ji ho bol do ut ding hung ding ka he hung kal son ka he mi pi ten ji bol do ut chu nau a dinga phatchom na nau a dinga thil pha mi pi te a dinga phatchom na ngen manifesto ong ki pansa ka he ji ga chun ke e ki thopi lang nau ha ken le nau a dinga ka experience to puma thil pha tam tak government lama kong bol do pik thein dinga kha mi pi ten la ki thopi now la support now la lung shet now ka hung do nei ti hi tunen ka hung tak langai ki pa ko mama dei ti le candidate pu elem Khaute ke patin a manifesto le mi pi te ading ana seput dan tampi hungena ki pa ko mama zenga ngai thatu te hole ibilu atai ding kaging cha ye ka chun atup le angim te a manifesto te hi accept dot he na dinga hin mi pi te khot akinga a hi ti he hitin I vote mantam takhi pu elem Khaute adingin pichi le hinu aman le eyuna ei sep pik dinga hi ti ama kitep na gol gola accept the na dingin eila min le mohpuakna ne hi ti hi hetim chi le hin ti hi tunia hung khom khanglai te yu thai thalai hai hung khom ha hi in chung hin kan lom tak zeta voisuna in hun lutak in mi pek lein lom thu atharin ka hung hril ani ei mabana election ding ahong ding ani a chulei chun manin ei vote lutak kha midang ta vote pek don mani vote nge kha vote sengin la kha thing lim taka ei candidate hai ei dit hai ei sukling theina dingin mane mo phurna ei ni ani ti kha atharin ka hung hril non ani leki pa ka a nangut chungin lakingin ki pa thu ke na lahun man tam tak le pi ne jikun le ki pa thu ka ge na lagim la chol na te ke wa dinga itang mona holim theding lahung pi jikun le ki pa thu ka hong gen a hi le I program to tak I holim naw je chan chai ta hi teno babana kinep na len pi tak mai to kal son khom che dingin ikichelun I hono je chan hin jok ta hi tiule